čovek utisnut u tu rumu. Evo ga, ima i ovo, vidiš. Ovo ti kao onaj ovnovski znak. Znači sve ovo u stvari simbolika. Vidiš, znači ovako je. A ovdje su samo stavljene noge i glava da bi bilo čovjekoliko. A ova potkovasta stvar je u stvari glavna. Ovo je samo simbolično, ovo se dodati kao čovjek. Dosta neobično puno kamenja. Za rebra. Ovo je klesano da bi rebra možda. I ovo je oklesano, vidi se. Znači tu su sad. Ovo sad da po rebra se naslanja ovdje. Da, ovdje su svuda sedli, ovdje su sedli. I tu, sve su to bilo nakrkano ljudima. Ovo je baš novo. Viš ti koliko tu ima mjesta za sedenje, gledaj. Viš. Čekaj da se skinu malo. Gledaj ovo. Fenomenalno. I ovdje vidiš, sve namješteno. Znači ovdje sad trenutno možda sedne sigurno u ovom krugu jedno 200 ljudi. 300. I to je za ono vreme bilo malo. Ovo je sve zaravnjeno, ovo ništa nije prirodno. Ovo je svaka stena ovdje zaravnjena zato što ovdje je bila jako velika gužva. Ne znaš, Peđa, ovdje je bila jako velika gužva u preistoriji. Evo nas danas ovdje u Makedoniji na poziv naših prijatelja iz kanala Dimenzije X. Posle duže vremena sam došao u Makedoniju i nalazimo se na kultnom mjestu, znači Kokino, koje je već postalo poznato i u Europi. Na mjestu gdje su ovi veliki
stolci, odnosno sedišta, kamene stolice, gdje se sedalo i gledalo izlazak sunca kroz onu pukotinu tamo za letnji solstice. Znači mesec je cvetanj 7530. godine i počastvovani su što su na ovom kultnom mestu koje je bilo ovako još pre 1000 godina. Znači moje mišljenje je da je ovo starije od 5000 godina, možda i 10.000 godina, iako ga oni guraju na 1002 godina pre nove ere, po nekim nalazima koje su našli dole kad su radili sonde. Interesantnost ovog mesta je zato što pokazuje taj naš starovečki način pravljenja ovih stolica, kojih mi imamo svuda po našem terenu. Znači, najpoznatije su ostale još u Bosni, to su ogromne kamene stolice kao ove, samo što ovdje ih ima više, to je interesantno, odnosno ovdje je jako interesantno zato što je prirodna formacija iskorištena i od nje je napravljeno mesto za okupljanje, kultno, gdje se čekao izlazak sunca u svom najdužem danu. Možeš malo snimiti sve ovdje okolo ove stene, tamo na onom brdu preko, odakle izlazi sunce, zato što ceo ovaj potez ovog Kokino je u stvari od ovih stena koje su izuzetno šiljate i sve su uspravne, sem ovog ovdje lokacije. Znači ova ovdje lokacija je bila očigledno glavna, vjerovatno ga zovu i zato platforma A, iako ima još 2-3 platforme. Ovdje je interesantno da su sve te stene su zaravnjene. Evo možeš da pokažeš tamo, na primjer. Znači sve te stene ispred su kao pozorišno jedno malo gledalište i ovdje ovaj glavni, da kažemo, kultni deo gdje dole su te stene glatke i ovdje su. Znači ovo je sve izravnato, ovo nije prirodno, jer kompletno brdo je od uspravnih stena kao ove, evo ovdje su ostavljene te uspravne stene kao nasloni, a ovdje je sve izravnato i čak i ovdje iza ovih stolica, znači su napravljene male stoličke, što bi rekli, i na njima može da se sedi. Znači poznato je da u Bosni čak imate, pored mnogih ovih stećaka, isto takve stolice, kamene, čak imate i nazive mesta kao što je Stolac, Stoc i tako. Znači to je nekada bilo, na ovim stolcima su sedeli žreci, odnosno mi smo ih zvali đedovi, i odatle su učili narod, odnosno pravim ispravnim vrednostima i moralnim načelima. Eto, to je otprilike što bi mogao trenutno da kažem. Celo mesto je jako fascinantno, nisam nikad ovdje bio, prvi put sad. I pitao sam moje domaćine da li se ovdje za taj 21. jun okuplja narod kao nekada. Oni su rekli pa počeli su, ali kao tako u manjem broju. Pa eto, ja ću da dam jedno obećanje da naredne godine ćemo doći mi iz Srbije ovdje. Pa eto, bilo bi lepo da onda iz Makedonije dođe puno ljudi, da sačekamo izlazak sunca ovdje 21. juna 2022. godine. Pošto za ovaj jun, nažalost, već imamo isplanirano gdje ćemo biti. Eto, toliko za sada.